Da li je motivacija neophodna i ključna da bi se cilj ostvario? Sve zavisi kako ko gleda na taj motivišući moment. Uživanje u tome što radiš, ljubav prema tome što radiš, ključni faktor u svemu tome. Prava motivacija mora da se iza nje krije neki visok cilj koji ste postavili u životu. Ako pričamo o sportu, to je recimo neka visoka medalja koju želite da osvojite. Ja sebe motivisala do 25. godine treba da naučim engleski jezik. Do 22. 3. nisam znala jednu riječ engleskog. Sad 25 sam došla i rekla ja sam naučila da komuniciram sa svojim saigračicama, što mi je najbitnije bilo. Što duže traje euforija trijumfa ili agonija poraza? Sve iskustveno dolazi. Kad se vratite sa medaljom ili se popnete, euforija je naravno već i duže traje. Ako sad pričamo o tim nekim ranijim godinama i o tome nekom sazrijevanju, definitivno da mi je tada u tom dobu duže trajala agonija poraza. Taj trenutak kad se ostvari nešto za što si radio, evo, 10 godina, toliko kratko traje jer sutra moraš da nastaviš da se boriš za neki drugi cilj. Čovek kada prestane da bude motivisan, on polako nestaje. Možda ne u fizičkom smislu, ali sigurno u nekom duhovnom da. Posvećenost je divna osobina. Strpljenje veoma važno. Tokom školovanja, baš kao i u sportu, nailazit ćete na izazove. Zacrtajte svoj cilj. U svemu što ste zamislili, samo napred.